ئێوە پێویستی ڕادیۆی دەنگی گەل دەبن. Şinavedan uçan Radyo Denge gelden baş Rusya'da kanlı 2023 çarşamba Brüksel'e saat 8 lamedede. Bu da Necamen uçağı serisi ve peşkeş bir kendimde mazat yare ber apıya. Lişirnaxi çarde herem ji çun hatine re hate girtin devleta Türk lişirnaxi gundên ve çarde herem ji bu pazde rojan ji çun û hatine re qedexekir. Heremên li ser Sînûrê Cizîr, Silopya, Basa, Elkê û Qelebanê ku ji çun hatine re hatine qedexekirin û hene. Çiyayê Cudî, Besta, Çiyayê Kurd, Kureşîn, Kelamebê, Karaçalı, Serîn, Herema 2088 rekete Küçüksu, Gabar, Altınağa, İncebel, Oymakaya û Tanînen gelveni karibe heta 15 rojan biçevan Hereman. Çapkaniyên xwe cihî qedexe wekî amadekariya tevgera leşkerî ya li Herêmê şîrove dikin. Xelkê pêncî wêne gotin ji ber êrişên Dewleta Tirk Herêseta mirovî û jîngehê tê jîn. Dewleta Tirk Kurdistanê bênaber bombebaran dike naxwasim herema pêncî wêne ji serê salê ve zêdetirî 10,000 dönüm daristana xwezayî li pêncî wêne ji ber bombebarana Dewleta Tirka da kerşewitiye. Serokê Rêxistina Milêka Redwar Kemal û Jingeparez Arwan Kerim derbare êrişên dagirkeriyê de ji rojnê sire axivên dikireme. بردمانی فڕۆکەوانەکانی تورکیا ئەمساڵ لە سنووری پێنجوێن بوونەتە هۆکاری خستنەوەی 4 ئاگر لە ناوچە سروشتیەکان کە مەساحەی زیاتر لە 10,000 دۆنم دارستان بەهۆی ئەو بردمانانەوە سوتاوە. 10,000 دۆنم دارستان ڕێژەیەکی زۆر زۆرە زەرزیانێکی زۆر بەر ناوچەکە کەوتووە لە ڕووی سروشتیەوانێ و لە ڕووی مرۆیی شەوانێ مەترسی و دڵە ڕاوکێ و نیگەرانی زۆری لەسەر ناوچە گونشینەکان بەتایبەتی دروست کردووە و ئەمە پێویستە و ئەرکی پەرلەمانی عێراقە کە بە جدی ئیشی لەسەر بکە و بە گفتوگۆ لەگەڵ وڵاتی تورکیایە سنوورێک بۆ ئەو بردومانە هەڕەمەکیانە دابدرێت. حکومت بێتە سەرخەت بۆ باشکردنی ئەویش تۆپبارانکردنە لەلایەن وڵاتانی دراوسێەوە یان ئەگەر ئێران بیان تورکیا بێت چونکە ساڵانە بەهۆی تۆپبارانکردن و ئاگربارانکردنی ناوچەکانی قەزای پێنجوێن زۆرێک لە دارستانەکان ئەستوتێت ئەویش بەهۆی کەم تەرخەمی حکومەتە کە هەوڵ نادات بۆ چارەسەرکردنی ئەوە و خاڵێکی تریش کە گرنگ بێ خاڵە سنووریەکانە. زۆربەی کات پێنجوێن کە باجی ئەوەدا دارستانەکانی ئەسووتێ خاڵە سنووریەکان لە حدود ئاگری تێبەرەدەن یعنی ئەوەش هۆکارێکی کە یەکابن پێویستە کات حکومت چارەسەری بەداخەوە من کە ئەماڵێم بەڵام وامان لاتۆ حسابمان بۆ ناکرێت یعنی هەر بەجددی حسابمان بۆ ناکرێت هەر یەکیان لە ئاسی خۆیانەوە وەکو ئەوەی کە ڕقێک بەرامبەر بە میلەتی کوردیان هەبێت دارستانیان ئەسووتێنە تۆپبارانیان ئەکەن ژیانیان لە مەترسیدایە تەنها درەختەکان ژیانیان لە مەترسی نییە بەڵکو تەنانەت مرۆڤەکان گیانیان لە مەترسیدایە. ئێمە تۆپبارانکردن ساڵانە خەڵک لێوا فەلاحەتیەکە تۆپبارانی ئەکات جگەلەوەی کە ژینگەکە کاو لە کاو درەختەکان لەناو ئەوە خۆژیانی هاوڵاتیەکانیش لە مەترسیە بەڵام زۆر بێباکانە چاو لەمە پۆشێت یعنی هیچ تا ئێستا هەڵوێستێکی نەبوو تەنها وشەیە کە ئێمە گوێبیستێمی ئەوەیە کاڵە ئیدانەیەکەین بەداخەوە کە ئیدانەکردەکەشیان هیچ سوودێکی نەبوو. Devleta Tirka dagirker tiltemirê topbaran kir êrişa vedin nîvê şevê çêbû Devleta Tirk bi çekengîran gundê Tiltewalê ya dike ve rojavaya hesekê topbaran kir derbarê ziyanên topbaranê de agahî bi dest neketin. Cenazeye girtiye nexweş Mehmet Güçin Cizîrê hate veşartin. Mehmet Güçin êgiran nexweş bûn li girtika Şirnexê tîpa tê dima hat qetilkirin. Heft mehberê hatibû girtin ev du mehbû li nexweşxaneya Gaziya Şargil a Amedê dihat dermankirin. Cenazeyê ve pişt otopsiyê birin Cizîrê. Devletê nehî ji bilî ferdên malbatê kes beşdarî merasima veşartîne bibe. Cenazeyê Mehmet Güçin dibin dorpêça polîsan de hat veşartin.
Hafife Kartal hata girdi greva birçibune devir rûniştin lime herame kut. Hafife Kartal dayka Mehmet Kartal'e ku kurê li girtiga ewlekariya wê bilet a Antalya'yê de hücre yek kesî de tê girdin dest bi greva birçibûnê kiriye. Derbarê greva birçibûnê û berxwedana girtiyan de Hafife Kartal got heta têjîta li ser rêbera pobidawî nebe têjîta li ser zarokê me jî wê bidawî nebe. حتی که به ترجیحانی که نشکی زارکی مجاشل گروی در نکبین و اولوی دری داشل گروی دن برخو بدن امیج بدرانی که برخو بدن ام دسته که دنوان او دویم را ترجیح سر سروکی مرابه چمکی ترجیح سر سروک ترجیح سروانشی ام باند کن تمام مالبات گرتیا مالبات ولاد پارز دلخواز ایکو اجدان ایمان بان رهی برا رادن سر پیا برا به ترجیحانی که ولی بیش کیناندنی اوان زارکی مجاشلا برا در کمن برا حتی او دگروا برشیبونی دابن امیج بدرانه که اعلام کن امیج دگروا برشیبونی دابن ام دفجه برنادن شخصی مپو انا خوشم نخوشینی مپرنجی شکر هی تانسون هی ایشا دل بمرایی از دارا 4-5 مادا از 3-4 جاران جوبومه ادی ساجی وجدانم تعامل نکردم چواکی زاکر من و حوالی وی زار تفزار کیمن ام تن نیمنه چواکی کو کم گروا برچیبونی و چوازل مال خل حتم سر بسر بالی بی و سفرق دین برقم خورنا مرازم کفاق نیرم ده کیندی دوی کو خوی شباب ابونه حسرت اندر نازم ام دیم برا ساخت جزایی داریم برام ریش جزایی در نکبن برام تابوتی حوالی جزایی سملی دایکیوان بخوای نبینن ام آشیتیت خوزن ام بارشت خوزن ام وین بارش ام چقا بارشت خوزن او هنکی دب شیده بسر نداتیم ام چقا وینم بارشت خوزن او هنکی دب شیده بسر نداتیم ام به حقصیه سر قبول نکن Yekinin parasına sivil ajinan İzmir'e se çalaki lidaxistin. YPSJ'ne 26 û 29 mijdarê û heftê qawne li İzmirê du çalakî lidarxistin. Her du çalakî jaliyê tîma tolhildanê ya şehîd Gawrê gel hat. Tîma tolhildanê 26 mijdarê li navçeya İzmir karşıyaka weseyîta kesekî AKP'yî daber agir. 29 mijdarê li navçeya İzmir konakê ji trafo şewtandin. Heftê kanûnê jî li navçeya İzmir Bornovayê weseyîta kesekî AKP'yî hate şewtandin. Di medya dijîtal de bi hezaran kes xwedî Şêx Seyîd derketin û nerazîbûn nîşandan. Piştî ku dîmenên heqaret li Şêx Seyîd hat kirin, belav bû li ser medya dijîtal bi hezaran kes li Şêx Seyîd xwedî derket û nerazîbûn nîşandan. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan jî li ser medya dijîtal nerazîbûn nîşanî bi hürmetiya nirxê Kurdan kir û got Şêx Seyîd gal rûmetê gelê Kurd e û serbilindiya me ye. Di têkoşîna hebûna gelê xwe de xwedî خیرتک مزنه و دوریه ده گلک بردل دانه ام دیجی شخصی وی به حرمتی و حقارتان قبول نکن و وان کسی که حقارت دکن شرمزار دکن لالی دن باروی آمیدهجی به داخویانی که نرازی بو نشانده و گوتن لدیجی به حرمتی ها لگل کرد ها تکرن امی گلی بکن. Delegasyona Jinan Anavneteve'yi ile Ahmet'e çu serdana nöbet adaleti. Şandiya Delegasyona Jinan Anavneteve'yi ji heft kesen ku parlamenter hukuknas nünerin saziye siviliyen jivalatên cudayên Avrupa dınav de hebun duhle Ahmet'e bu ul navçeya rezan çu serdana nöbet adaleti. Şandiya bidayı kan rehevditin kir dayı kan ji tecid û bûyerên civakiyen tecid dibe sedema ve ji şandiya rekotin. Şandiya ji diyar kirin ku velidi ji bi pekina mafan li girtigan û işkenceyan çiş dest devam be ve biken. Pişre şande çu serdana komale hukuknasên ji bo azadiye ÖHD hevseroka ÖHD ekin yeter û reveberiya şandeya jinan pêşwazî kirin û di hevdîtinê de kemasiyên hukukî ku bi qasî û keyfî têne kirin û tecîd anîne ziman. Şande pişre çu serdana meya der û herî dawî çu serdana odeya tabîban ya Amedê. Siyasetmedar Sabahat Tuncel de doza kampusa ya Kobane de axivî gud an eme riyeke vekin an jê eme riyeke bibînin. Doza
Kumpasya ya Kobane le Ankara devam dike. Siyasetmedara Xwedan Azmu Sabatun celde mahkemeye de balk şanser tekoşina jine ya hemberi pergala serdest u gut dehna xwe bidine îro roj li seransere cîhanê jin li qadane. Duruşum û felsefe jin jiyan azadî li cîhanê belav bûye. Tekoşina azadî ya jinan ku jinên Kurd pêşektiya wê dikin ji bo hemû cîhanê bûye mînak. Lê dewleta Tirk hewl dide jinê Kurd suçbar bike. Tirkiye piştgiriyê dide rêxistinên mîna Daişê ku dijminên jinan e Daişê jin qir kir û hûn wan jinên Kurd ên li dijî Daişê têkoşane mahkeme dikin. Hûn bi ser nekevin wê têkoşina jinan bi ser keve. Piştî axaftina Sabah Tuncel heyetê ji bo îro naberda mahkemeyê. Pêncî roj derbas bûn Süleyman Ahmed li Küdereyê rojnamavan û edîtore beşa Arabî Ajansa Rojnivîsê Süleyman Ahmed beriya pêncî rojê li aliyê PDK ve hate revandin û heta îro tu agahî jî jenayê girtin. Li hemberî hemû serlêdanên malbat parêzeran ji PDK rê nade ku kesekî hevdîtinê li gel Süleyman Ahmed bike. Ajansa Rojnivîsê bi daxuyaniyên berdewamî dibêje PDK ji ewlehî û jiyanê edîtorê ajansa Süleyman Ahmed berpirsiyar e. Ajansê destnîşan kir ku hefteyek piştî revandina rojnamava Süleyman Ahmed asayişa PDKya Duhokê daxuyaniyek tijî berovajî kirin û nerasta û got revandina rojnamava Süleyman Ahmed ne ji ber karên wî yên rojnamavaniyê ye. Ev gotin têne wateya gefa cezakirina rojnamava Süleyman û îtirafa ku wan ew revandiye. Süleyman Ahmed nêzî 5 salin di beşa Arabiya Ajansa me de weke edîtor kar dike. Em wek Ajansa Rojnivîsê tohmetên nerastiyên asayişa Duhokê ya PDK bi tundî red dikin û şermezar dikin. Em daxwaz dikin ku aqubeta Süleyman Ahmed di zûtirîn demetê were eşkerekirin û berdam. Ji parêzerên Süleyman Ahmed Nêrîman Ahmed jî ragihand ku piştî revandina Süleyman Ahmed wan hewl daye ku wî bibînin û dosyayê wî bixwînin. Ji bo wê jî me serlêdan kirin di destpêkê de asayişa Duhokê got em ew ne li cem me ye. Piştî ısrara me mukur hatin ku wekîlê me li asayişa Duhokê ye û dibin lêpirsînê de ye. Parêzer Nêrîman da zanî ku wan ser li dadweriya asayişa Duhokê jî daye got dadwerê asayişê razî bû û biryar da ku em wekîlê xwe bibînin. Li asayişa giştî biryara dadwer red kir û destûr neda ku em wekîlê xwe bibînin. Di rewşek wihane yasayî de PDK jî ewlehî û jiyana wekîlê me Rojnova Süleyman Ahmed berpirsiyar e. Rêveberiya Xweser peymana civakî pejirand Meclisa Giştiya Rêveberiya Xweser ya Bakurê Sûriyê du civîna xwe ya asayî ya Nuhtî pêkanî û peymana civakî pejirand. Peymana civakî beriya niha ji aliyê Komîteya Berfireh a desteya peymanan ve hatibû pêşkêşkirin. Di civînê de desteya Serokatiya Meclisa Giştiya Rêveberiya Xweser nûnerên meclîsên qanûnsaz yên heft herêman amade bûn. Cigîlê Hevserokatiya Meclisa Giştiya Rêveberiya Xweser Yasir Elsreyman 134 bendên peymanê teva xwendin û ji aliyê beşdaran ve hatin nirxandin. Di dawiyê civînê de Meclisa Giştî peyman pejirand û kete meriyetê de. Bilêgudarên Jamenûçeyên Serîsveyê pêşkêşkirin ana xatirê we dermiş. Dışarıda diplomatik ilişkiler gelişiyor. Gerçekten Kürtler için çok önemli bir diplomatik süreç tarihi olarak başlamıştır. Kürtler tarihte ilk defa kendi özgürlükleri temelinde bir diplomatik gelişme imkanını yakalamışlardır. Dünyada diplomasi geliştiriyoruz. Ve en önemlisi de Orta Doğu'da adım adım Kürtlerin ittifaklarını geliştiriyoruz. Bu Türkiye'yi çok sıkar. Sen bir kedi de olsa köşeye sıkıştırırsan pençesini sana vurur. Yani siz insanı ne sanıyorsunuz? Sonuna kadar yokluk, sonuna kadar imha edeceksiniz. Ufacık bir sesini çıkardı mı? Vay yabancıdan destek alıyorsun. Vay dış güçlerin başasısın. Peki sen bu kadar parayı, bu kadar silahı kimden alıyorsun? Yıllardır
kimin desteğiyle bu savaşı yürütüyorsun? Bize savaş seçeneğinden başka bir seçenek bırakılmamıştır. Yani sonuna kadar imha politikası geçerlidir. Bütün bunlara rağmen bu kirli savaş olursa imha sürecinde olan bir halkın ne yapacağını da dünya örneklerinden hepsini bilmesi lazım. ميدان آسن بلاد من كركن حط رنجلي بشتن ويراكن كبجك عادلان عجيبنا راسي خستن مردان ميدان آسن بلاد من كركن حط رنجلي بشتن ويراكن كبجك عادلان ليلي بالرومي كتير كير جاسر كجاني وان امثال انت من بايزن بچن وك سلطان كالا امثال انت من بايزن بچن وك سلطان كالا امثال انت من بايزن بچن وك سلطان كالا بنداره بنیره نیار نمانه دستک تنه نه هزداره وقت که له حال هنگانه